ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତୁମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅନ୍ଧ ଆଉ ଜଣେ ସୀତା ସେମାନେ କେମିତି ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ? ହେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିନ୍ତୁ କରୁଣା ନାମରେ ହେଲା। ଠାକୁର କହିଲେ କଣ ନ ହବ? ଅକର୍ମା ନାନୀ ସେବା କରନ୍ତି, କର୍ମେ ନଥିଲେ ନାଚିଥାନ୍ତି। मत देखा आसिले श्रीक्षेत्र धाम दर्शन कर जगन्नाथ अंतर बुझी पारे से अंधछुटा भक्तर मन कौन कहते कि उपाय बताई जगन्नाथ महाप्रभु भक्त हनुमान से ध्यान देवे मन मोहन चतनयन जानिले भक्त मन उपाय बतई देले सब कालिया बदन छोटा भाई तो